Berikut ini bentuk dari satu guru di bayi, mereka memakai jadi benar untuk berbagai suatu mahasiswa di bayi. Ketika orang dari satu guru mereka memakai. So, Assalamualaikum saudara program Remekun berpijak kakak rajin dan berdoa untuk sekarang. So berapa sekarang dibuat berusaha sebagai setiap terpilih untuk serta langsung kereta mengumpulkan sektor dan negara hukumat dan negara jatuh. Berapa maupun bakal berumurnya Bunda dan serainya tentu berarti cukup cuma kepala. Kalau besar atau marah pun berarti nilai dikatakan atau proses muncul kata bawah pada bawah setelah kata ini. Nawai berjalan dan nyatakan muncul rumah atau itu senang buat paling lain konsumsi berujar dan sosok sampai sisa sosok lebih kuat. Lepas sakrati pun kasih semui dan lepas sakrati pun saya berusaha rumah tapi lalu nanti orang pun air sofa jika lebih rumah terpang dengan kita cuma tersesat atau tidak membuat semua prapacar kalau non senang itu Bercakap dia berkomentar dalam juga. Setelah kembali sempat membawa cakap membawa berkembang terhadap. Terkecil-kecil dan terjadi di kota-kota contoh bantuan lu usaha non sempat terkecil dia berkomentar dalam juga. Pusat rakyat pemerintah sampai dan berusaha kuat pemerintah pun muncul lebih dapat berencana. Pertama dia cukup beberapa dia buat saya buat betul non senang dia untuk dalam itu prediksi jawabkan perlu dia pemerintah yang juga berusaha dan dia habis sawat aja dan ini banyak tipau muncul lebih mempunyai campur kalau bersama dia naik dia banyak tipau banyak lagi untuk nanti bagi berdaya tak dapat memenuhi tak berdaya berulang ulang berdaya kita itu kalau soal dari itu tempat itu kemudian mengambil tipau kami saksa sering menaikkan berbeda. Berikut banyak di bawah kebutuhan saksa dapat dicocok melipat selalu berpokai. Lalu laksana pun proyek setelah laksana pun proyek sepenuhnya berpikir dapat untuk mempercayai metode robot dan robot menjadi robot berpikir terbaik. Berikut banyak di bawah untuk sampai yang berbeda termasuk perubahan pengkhususan dan sikap dan disiplin itu yang itu dari robot besar. Lepas pun menurut kesempatan anak tumbuhkan di berbagai jadi senang putih mereka cukup banyak di bawah masyarakat ini dan kapal tujuh mengarah waktu terbentuk mulia sampai kapal. Lepas pun menurut kesempatan pilih seperti seperti yang kapal Bahasa hukum mencukup ditpai notrai di menurut kata hukum Islamika dan satu seberang pun menurut ikram dan lagi menghubungkan dia itu seberang pun menurut kata hukum ini pun sehingga penalau negeri lalu jika konflik itu besar ini menyentuh
อุเบกขาสัมโพชังโตเต็มหัวเป็นในตัวที่เป็นอุเทียนำเงินเป็นครูในสังฆเทราอุปสมที่เป็นอุปสมบทจานำเงินรูปสัตว์สัมโพชังโตมุ่งในเจียอนุสาวราจาไปดูมันนี้เป็นญาณปัญญาปฏิบัติมือช่างความเป็นรูปแบบสบายเอามาติดตัวเพื่อได้ในการหาสัมพันธ์กับองค์ครูสอบอุจจาระสอบในเรื่องมันสอบใส่ช่างความเป็นรูปแบบสอบเปิดเอามาสอบจากการปกครองช่างความเป็นรูปการสอบเอามาพุทธบริษัทการทำให้อะไรนี้เอาพวกมือน้องยอดโอเบียเราจะดูเป็นนี้จากแก่สร้างความเป็นบริการศึกษาประมาณการที่จะดูบทเรียนสมัยคนสมัยเก่านั้นที่ก่อนหนึ่งประมาณการที่จะสอนเป็นต่อเป็นสิ่งบริการต่อนั้นที่ก่อนสุดท้ายที่ก่อนนี้ประมาณการที่จะสอนเป็นต่อคนที่ยกตัวการสลายผู้เราจะสร้างการศาสนาจะติดต่อไปกับการงานบางสิ่งเป็นความเสื่อมความสอดคล้องในการปฏิบัติตัวการเอาที่เป็นสิ่งที่มีในอาชีพยุ่งและที่เป็นการต่อและเป็นการสร้างสิ่งที่เลยเป็นพวกที่เป็นสร้างสิ่งที่เป็นเรื่องที่จะทำดีช่างที่ก็เป็นผู้ที่เอาบางการที่เป็นเรื่องที่เป็นอยู่ในบริการสร้างสิ่งที่เป็นสร้างให้กันพอช่างที่ก็เป็นอะไรก็เอามาดูในช่างการที่เป็นที่จะทำกันพอช่างที่ก็เอามาดูในที่เสียชีวิตที่สอบผ่านเป็นการที่จะมีเจ้าหน้าที่เราจะบอกเราไปยังจะเป็นเป็นคนการตัดต่อdan bersama mereka pembahasan sempurna kami kembali bersama dunia bersama dengan betul-betul program dan pembelajaran dan sempurna untuk pembahasan mereka bagi kembali jika selesai dapat meningkat jumlah tujuan menjadi jauh mudah berarti puji Islam kalau sekedar selesai dan Allah iniសូមគឺមកការពិសោធន៍ទាំងឡាយពីវិបាកវិមានពេលអតិថិជនមុនសូមព្រះអង្គនិមន្តទៅកាន់សន្តិភាពប្រវៃព្រះឡើយជាកិច្ចកញ្ចប់ទូទៅក្នុងក្នុងប្រកាសណាធិភាពតាំងនាមជំនួសឲ្យគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យទាំងមូលសូមថ្លែងអំណរគុណអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតចំពោះសម្ដេចព្រះពុទ្ធចេទីដែលគុំសសម្ដេចព្រះសង្ឃយុរទី3សម្ដេចព្រះអង្គរីករាយគណៈទេរានុព្រះអង្គនិងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតចំពោះសម្ដេចកលាហោលោកជំទាវអលោកមន្ត្រីរាជការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់ដែលបាននិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមยังต้องทำความเคารพที่บนบนที่ประกอบตั้งจับตามรูปของที่ปิจารประกอบด้วยสมาธิและจิตวิญญาณตัวนั้นสติเรียนกลางต่อใครทรงประเคนโพจุนโพออกพิธีแก่งมือทรงตุลมาในพุทธโพแต่ลายเป็นประการเพื่อยุควันนั้นสกัดเป็นแหล่งไปเพียงเป็นลายทรงออกแต่เป็นทรงออกคน